یه بازو بلد نما او در یک کلاس و جنما یا بردیم اکثرمون یا بردیم اکثرمون امروز 12 فصل کدام نفری که بلد میگیره بالای 3 تا سپیشال جایزه 50000 تومانی بالای 5 تا کلاس 10000 تومانی لوبای کامپیوتر تازه دوینو قبول میکنه انا که حرکت کی شانس اسپکت بدرو برای مردم استاپ اگر 100% میلیون فایزه روز فینال بازی را میمونه باید کامنتر اپیزود لکس اریک 350 میشه باید پادکست سکرات صوب آیس میشه جایزه کادیلاک اسکالایت یا خونه در سنتر دوشنبه 5 تا کلاس 212 دو تا دیگه لامبورگینی کرده خونه که 136 کوادرات خونه که دو تا اسپانی داره پروستاتیا بر خونه را بی کیفی بعد که خونه که 150000 دلار 300000 دلار در یک بازی برای این بازی میمونم کیفی بد میکنی بازی که با 55 سومون که ریسک میکنی که با انامور ارزنده ریسک کردنی در این بازی کدام نفری که از 1200 سومون دابلت میگیره جاش دیگه تلفن پدرکش میشه با هم قبلتوش در دوری برابر بازی میکنه که انام 1200 سومون هم صاحب تلفنت میکنه هم صاحب ماشینت میکنه سوال خیلی چک کار کرده سه هر روز کنه برای میما و طرف تست اومد رفت هم میکنه این کوبی گروبی نیست چه فورا تا خیلی ریسک کردی صاحب اچ میشه ریسک نکردی از اون ریسک برات همه وقت ریسک ان شاء الله صاحب این ماشینا میشه کم بغل نمیشه حرکت جازی بدرا بلد دیگه امروز 12 فصل مردم یه مینوت بسن همه کسا کم اکسیا یعنی بالای ماشینا اکم 10000 تومانی و هم 50000 تومانی را یا بردگمون اکم مینوت یا بردگم اکسیرمون یا بردگم اکسیرمون اینا به خاطر شما چی بنم یا بردگم ده بردگم میمونیم امروز 12 فصل کدام نفری که بلد میگیره بالای 3 تا سپیشال جایزه 50000 تومانی بالای 5 تا کلاس 10000 تومانی همین کانال ما برو میگم که با یک کامنتر صاحب لکس اریک 350 میشه با یک پادکست کردن صاحب آیس میشه انا که بار بیس فکر کی با 55 سومون صاحب چی میشه با 55 سومون صاحب کادیلاک اسکالایت میشه یا صاحب دو تا دیگه لامبورگینی کاروت میشه یا صاحب 5 تا کلاس 212 میشه کدام نفری که چلا این امروز بلد میگیره بالای سوپر شو جایزه 10000 تومانی بالای 3 تا سوپر شو جایزه 50000 تومانی بالای 5 تا کلاس 212 10000 تومانی چی کانورت که میزنید واینوی قبول میکنی همین $100 زدی $200 میگیری 1000 دلار زدی 10000 دلار میگیری 20000 روبل زدی 40000 روبل میگیری خلاص کم چی کانورت زدی دوینوی قبول میکنی برای انا که حرکت کی شانس اسپک بدرو بلد بگی هی بازو بلد نما یه بازو بلد نما او در یک کلاس و جنما او در کرو جانما ابا چه تیا بار بیس با 55 سومون صاحب چی میشه صاحب یک کلاس 212 میشه صاحب کرو لامبورگینی میشه نگاه کنه اشاره نرشو جایزه کادیلاک اسکالایت یا خونه در سنتر دوشنبه 5 تا کلاس 212 دو تا دیگه لامبورگینی کرو فرق نداره بفرت کادیلاک اسکالایت بگی یا خونه در سنتر دوشنبه بگی خونه که 136 کوادرات خونه که دو تا اسپانی داره خونه که دو تا توالت داره خونه که پروستاتیا بر خونه را بی کیفی بعد خونه که همه قیمت ترین خونه که 150000 دلار اب بچه بازی بمون برای این بازی میمونم کیفی بعد میکنی این بازی موندن یاد بگی اخی اب یا نمود بازی میمونم که بچه تو بس یا بر فکر کی با 55 سومون صاحب چی میشه با 55 سومون صاحب کادیلاک اسکالایت 150000 دلار میشه با 55 سومون صاحب نده تایدگار لامبورگینی کاروت میشه با 55 سومون صاحب انمی کلاس 212 میشه با یک کامنتر صاحب لکس اریک 350 میشه که در لوبوی توی معرکه با قدر 150000 دلار 300000 دلار در یک بازی انیرا بازی میگم بازی که نام یک بازی که کانکریت بازی که ارزنده بازی که زیبنده بازی که با 55 سومون که ریسک میگنی که با انامور ارزنده برای آنم که حرکت که بدرو همین ریسک کردنی برات میگم که من در این لوبای ویدیوم شما را میگم که ریسک کردنی در این بازی ریسک برای تنها کدام نفری که از 1200 سومون دابلت میگیره جاش دیگه تلفن پدرکش میشه با هم قبلتوش در دوری برابر بازی میکنه که با 55 سومون تو صاحب هم کاروت لامبورگینی میشه نگاه که تو صاحب هم تلفن میشه هم صاحب ماشین میشه آزی رایی که لبای جیانت جورش لبای کسرایی که آز بیا تلفن قبول کنه روز فینال بیا خودت کادیلاک اسکالایت قبول کنه یا انم لامبورگینی کاروت را قبول کنه انا 1200 سوم هم صاحب تلفنت میکنه هم صاحب ماشینت میکنه انا چسله انا میروز کدام نفری که بلد میگیره بالای انا 3 تا سوپر شو جایزه
50,000 сомонӣ қабул мекунанд. болои 5 класс 10,000 сомонӣ, болои любой конверт зад двойной қабул мекунанд. $100 зади $200 мегирӣ, $500 зади $1000 мегирӣ, 20,000 рубл зади 40,000 рубл мегирӣ. Анем рақамҳо 14 мебинед. душанбе сити алиф ватсап любой чӣ дора. Бача я бор бес калата кор фармон соат нахели чик 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 кор каде ҳар рӯз кунах время ма утра рафтестаид. Время ма утра рафтеста ақиба я бор бес анх брат я бору табгардонуси нигоҳ ки ҳеҷ чӣ надорем. барои анам қа ҳаракат ки дар зиндагӣ я чӣ баша. ҳамин риск мекунӣ, намекунӣ, барои фоидаи худат мекунӣ, барои фоидаи худат мекунӣ. Аймо ту да я пешниҳод карданай. Ба билетгирии там бозӣ мабуд меша, ба билет нагирифтани там бозӣ мабуд меша. Ту билет бигирӣ, нагирӣ мада фарқ надора. Билет гирифтӣ барои фоидаи худат мегирӣ. Нагирӣ ҳам барои фоидаи худат мегирӣ. билет гирифтӣ соҳиби ягон мошин мешавӣ, нагирифтӣ соҳиби ҳам 55 сомонот мешавӣ ки ман медонам ки 1 соат пас ту дашкам дан 55 сомон расход мекунӣ ва анам 55 сомон тра раҳмат намега. фаҳмидӣ? Анам шикам тра раҳмат намега. Не мехири 1 соат пас дигаш бо гишна мемонӣ, бо ҳам 55 сомони дигаш ҳам расход мекунӣ. барои ҳам мегӯмад ки бигирӣ нагирӣ мада фарқ надора. ба билет гирифтани там билети мабуд меша, ба нагирифтани там билети мабуд меша. соат рафтеста просто калата кор фармон любой таймо ҳам хе омад рафта ҳама метона, ҳама биёя брава, ҳама биёя брава ки дига фикри зана фарзандша мекуна. ягон кас ҳама мо ҳам ҷон мекунем, меҳнат мекунем ба чӣ хотир? Ба хотире ки ҳам зиндагимона як чӣ бикунем охи. зиндагимонда як чӣ кунем, баъди рафтани мо ҳам як чӣ болои сари мо бимона охи. болои сари ҳам фарзандои мо бимона. ҳар як таймо ҷонкании мо, меҳнати мо барои наим хай. ҳам як чӣ мекунем, мезанем Москва мерем ба чӣ хотир? Ба хотире ки ҳам ду фарзандакмон ҳам қатъиян падар модармон нигоҳ карда битонем, ба ҳам хотир мезанем Москва мерем. ба ягон хотири дига ягон таймо намерем. любой таймо мехезем, риск мекунем. ҳам қадар ҳамин қакоро ба хотири намо мекунем. абачанем қадар Москва рафтӣ монда нашидӣ. ман монда шидагим брат. бидро ҳози 55 сомон қад бидро ҳози 55 сомон рист ки соҳиби анами Cadillac Escalade мешавед, соҳиби $150,000 мешавед, соҳиби анами Corvette Lamborghini мешавед, дига бас мекунӣ Москва равира. дига анами Москва рави бас мешава. фаҳмидӣ як зиндагӣ худаш я риск аз зиндагӣ мегӯям ку ҳам қад мегӯм зиндагӣ кубик рубик нест ки форат хеле кунӣ хеле кунӣ. не ки фақат зиндагӣ риск карда мешава ки буфорат риск кардӣ соҳиби ячи меша, риск накардӣ ягон чӣ намеша. ҳаёт худаш я риск ҳам қад мегӯм ҳаёт худаш риск. любой таймо риск мекунем, ҳамаи мо ҳам риск мекунем. ман одаме ки миллионер шидаги, соҳиби пул шидаги, бизнесмен шидаги, просто так ягон таймо ҳам шидаги нест. ҳар як таи дар зиндагӣ риск кардагай. барои ҳам қабрат ҳам қад мегӯм риск. имрӯз риск кардӣ, нашид пага риск кардӣ, нашид пагаи дигар риск. медонӣ ба чӣ хотир? ба хотире ки ба ту ба 55 сомони кагда камбағал намешавед. ба 55 сомони ки дар 3 рӯз риск мекунӣ 150 сомон меша. ба 150 сомон ту камбағал намеша ягон вақт. барои ки дар 3 рӯз 150 сомон ту просто дашкамат расход мекунӣ. намешавед ку камбағал. дар риск кардан ҳам камбағал намешавед. иншоалло соҳиби анаи мошино мешавед, камбағал намешавед. фаҳмидӣ ака? риск брат, ҳама вақт риск, як чӣ не як чӣ мешавед. бача, ҳамин тай мара ҳам сиёмка кардана монда нашидӣ? ман мардум ай фаҳмондана монда шидим пали бо мо. ту монда нашидӣ мара сиёмка кардана? нашидӣ? рӯзи финала бимонам? ё пага бимонам? пага 100% рӯзи финали бозира мемонам. бароям мардум, як минут бес, стоп. мардум, стоп. 1000 ҳаматонда пага 100%, миллион фоиза рӯзи финали бозира мемонем. барои ҳам инами рӯз шанс дорӣ бидро билет бигӣ ки барои ки пага ма 100% мегӯм ки кадом рӯз финали бозӣ мезгара, кадом рӯз анами мошин як тайтида бе пулай комментария падарка меша, кадом рӯз як тайти соҳиби анами мошино меша, кадом рӯз як тайти соҳиби як класс 212 меша. барои ҳам шанс дорӣ то пагара ки бидро билет гирифта меги аксия болои анами мошино анака ҳаракат ки ман мегӯм ки кадом рӯз як тайта ҳам соҳиби 50,000 сомон мешин, ҳам соҳиби Cadillac Escalade мешин, ё ҳам соҳиби хона дар сентри душанбе мешин. соатат рафтесай. ҳаракат ки ягон донаи дига билет бигир. ана ин рақамҳо 14 ра мебинӣ брат, ҳам душанбе сити алиф любой чӣ дора. мезанӣ ту соҳиби инами Cadillac Escalade мешавӣ, мезанӣ соҳиби анами Corvetteҳои Lamborghini мешавӣ, мезанӣ соҳиби анами Class-ҳои 212 мешавӣ. ба як комментария ту соҳиби анами Lexus RX 350 мешавӣ.
با یا پچپیت کردن برات تو صاحبی انم ایس میشه حرکت که آزی بدرا بلد بگید پس نیستن منم شاومن آخی بس نیست بسش کنیم یا بس دیگه من بس کنم همین میفهمیم دیگه نیم قدم میفهمی تمام میگیر بلیتا بس کنم خیلی